Ngizoqala ngokubonga iDurban Network ukuthi nifike nizonginika le interview kusho okukhulu kumina futhi nani khona nikubonile. Ngiphinde ngibonge imanagement ngoba sila iyona ekwenzile ukuthi sifike la and amajita ke ngithanda ukubonga amajita kakhulu because even every week gymini every day besibatshela ukuthi bafethu siyayidinga lento kumele sitshengise ukuthi ibhola lisenanda tshengisile namhlanje ukuthi ibhola lisenanda ngiyabonga. Okwesandla baningi ababefuna ukuthi ngibachazele okwesandla kwakuyifault yasesibhedlela ngeke ngilishe igama lesibhedlela so ngangitshetwa so baqhumisa ithambo leli la phezulu ehlombo so kodwa ngilento mina ngithathisa igift kaNkuluNkulu because konke ngiyakwazi ukwenza ngamandla kaNkuluNkulu akangiyekisanga and futhi anginyezi ngalesandla lesi ngisithanda ukufa anhlobo angiphazamise inhlobo nje yonke into ehlezi on point because baningi vele abangicwasa ngaso kodwa uNkulunkulu wayeyazi ukuthi wenzani ngakho konke lokakwenza. Into engingayisho ukuthi angi-inspire ukuthanda i-team nokulwela abantu abangibukayo ngaphandle nabafethu laba ngoba ngiyakwazi if nginekhono kumele ngikwazi ukusiza abanye abafethu ukuze sonke sizojabula. Engizothanda ukusho ngizoqala ngocoach because ibona abadala kodwa ngizoqala ngochairman uSenzo Mahlomo. Ngithanda ukubonga kakhulu kuyena because uhlezi enginikeza ithemba lokuthi kuzoqhamuka lokho. Sikwazile namhlanje simnikeze itrophy esikhathini eside. Ngibonge nocoach ukuthi badlalela indima enkulu kuthina just usigqugquzela nje kuswela izolo namhlanje. Ngithanda ukubonga kakhulu mengifika kuma teammates ami bakwenze konke anginamagama ukubonga nje kuphela because ade nami ngibaqhuba abafethu sibafethu asisebenzeni soyithola lento nakho sisebenzile akekho ade ephansi sonke besiphezulu even la angatholanga ithuba lokudlala abephezulu so ngiyabonga kakhulu nje kuwo wonke umuntu wakwinanda Real Stars. Mina ngibonga ngijabule kakhulu because ibhola hlezi sisho sithi ibhola liku ink ukuthi nje amathuba iwona esingawatholi and sithanda ukubonga kulama tournament akanje ukuthi akwazi ukuthi accommodate wonke ama team akhona kwaZulu Natal. Sithanda ukubonga kakhulu ku Bhuti uBrilliant Khuzwayo ngale platform yakhe ayenzile sibonga kakhulu.